Ako volite priče, udobno se smjestite. Otvorite oči, načulite uši i u tvoje srce će čarolija doći. Azbuka hrabrosti. Da li ste hrabri ili da li se bojite nečega? Da li se možda bojite mraka? Bajka o mrklom mraku. Bio jedno mrkli mrak. Kad je sunce zalazilo i dan se bližio večeri, izlazio iz kućice. Širio je svoj crni ogrtač i svuda uokolo postojalo je tako mračno da se nije vidio prst pred okom. Ljudi su se ljutili i govorili: "Ah, već se smračilo, a mi nismo stigli da završimo posao." Uopšte se ništa ne vidi. Oni su palili svjetiljke, ali mrak je imao tako crn ogrtač da svjetlo svjetiljke nije bila dovoljna da osvijetli sve uokolo. Zato su ljudi morali da idu svojim kućama i da legnu. A mrak se radovao: "Kako sam snažan, kako sam moćan. Poželim i niko ništa ne može da nađe i niko na ulicu neće promoliti nos." Lutao je mrak po ulicama, livadama, stazama gradskim i tek kad bi ujutro izlazilo sunce, on bi odlazio na spavanje. I jednom kad se već spustilo veče, izašao mrak u šetnju i čuje: plače neko. Vidi, sjedi mala djevojčica i gorko plače. A mrak je upita: "Ko si ti? Zašto plačeš?" A djevojčica mu odgovori: "Ja sam Vera. Pošla sam sa svojom bakom da beremo kupine. Brale smo, ali ja sam zaostala iza bake, a u mraku se ne vidi puteljak. Pa kako ću sada stići do kuće?" Plačljivo mu je odgovorila djevojčica: "Vidiš," pomisli mrak, "kakav sam ja, najvažniji na svijetu. Sve od mene zavisi. Niko djevojčici osim mene pomoći ne može." Odjednom se Veri na dlanu pojavio plamičak, plavičast malen. Zagledala se Vera, a ono svitac, i on joj reče: "Ne plaće, Vera, ja ću ti malo posvijetliti. Vidjet ćeš puteljak i njime ćeš kući poći." Kakav li je to svitac?" naljuti se mrak. "Kako se usudio da se njemu mraku usprotivi?" Postao je od zlobe još crnji, još gušći, a svitac ima mali plamičak i svejedno Vera neće vidjeti puteljak. Odjednom čuje djevojčica: "Hu, hu, hu, hu." Uplaši se, pod drvo se sakri, stoji i drhti. Samo vidi dva žuta oka sijeju u mraku. "Zdravo, Vera, ja sam sova, ja ću ti pomoći. Ja se ne plašim mraka, ja danju spavam, a noć uvijek letim i u mraku sve vidim. Idi za mnom, ja ću te iz šume izvesti." Pošla je djevojčica puteljkom, sova naprijed leti, Vera za njom ide, jedva je sustiže. Mada je i mračno naokolo, više se i ne plaši toliko. Kada su izašli iz šume, u daljini su primijetili osvjetljene kuće. Vera se sovi zahvalila i ova je odletjela nazad u šumu. Odjednom čuje djevojčica: "Pi, pi, 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 pi." "Jao, ko je to?" "To sam ja, mišić. Ja živim kod tebe u tvojoj kući i ti me hljebnom koricom hraniš. Hajdemo, ja ću te do bake otpratiti." Pošla je Vera za mišićem i uskoro su se našli kod kuće. Obradovala se baka što se unuka kući vratila živa i zdrava, a mrkli mrak je bjesnio. Bjesnio napolju, nogama udarao, ogrtačem mahao, a kada su pjetlovi zapjevali, nebo je postalo svijetlo, sunce se probudilo. Morao je mrak u svoju kuću da odjuri brzo, a Vera se od tada prestala plašiti mraka. A vi na jednom papiru možete nacrtati zvijezde ili možda mraka ili nečega čega se vi bojite.